Kalong ke ege bas ngau si bahat doka tata banyak ngau ya kumkin ki jai kubar haka basha pentot syala desman sya penmensau ya ki Pakistan ki badan hakelang sodong cakari India kane ke jingjia kane ke belajia men ke artarik mentau bena Januari usnam arjar arpulai hapo kata ke jaka ke belatep kerteng kum katakan Narayanpur kabadan hapo ke jela Chhattisgarh kane ke jingjia ke bapalat taki hajar ngot ki breu lalaj ban lenshop yang kata ke yemane Katolik kebelatep kerteng kum katakan Narayanpur Catholic Church kane ke jingjia kadai hadin ba ki breu ki besyam basa hapo kata ke jaka ilaya sngau ba kata ke yemane Catholic kelapin kelan niam lot ya ki breu ki besyang basa hapo kata ke jaka ba deling bagini ki daw kelap long ya ki pai ba babon kata ke jaka bat ki bomdai ki Kristen bat ki badai ki pai Hindu kilai mi pai ba snan ban lektor hapo kata ke yemane bat penjat pen pralot ya kata ke yemane bat ambaki penjat nang yemane hendak kila syo kila daru ya kumbakato kan nengot ki pai Kristen bat kita ki pai Kristen kilai men saujur balai thoro bau he pulit hadin bola benar ya kane ke jingjia luan mi siapa kata ke jaka kum sebentar ban pen jai-jai ke jingya kuluma ke jingya syo ya dat Hendrai uhe pulit uhe SP ulasha kawang maulang hagi pai bababon ki pai Hindu baru tahu SP ula mensaujur napo ka kli jong Bishop bapenyat ya kata ke yemane belatep kerteng kum tahu Bishop ko lamparambel ulai itu bagi ni ki juk ki pai Hindu kidang dan target ban pen prasusu sai ki weki yemane ki badan hakilang sodong jaga ke jela Chhattisgarh bat kane ke jingle jaga ni ki pai Hindu ki bom dai ki Kristen kalabo ya ke jing seir ya ke jing syapting haki pai Kristen ki badi ki pai red pai ki badan hang ne hapo kari India kan jongi